Halo, 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 kita streaming lagi teman-teman. Bluetoothnya belum gue nyalain tadi dulu. Gue baru bisa live streaming karena internet baru bener nih, sumpah. Tadi gue mau streaming nih, muter doang anjir. Jadi ya gue baru bisa sempat streaming sekarang guys. Gak apa lah ya daripada tidak. Oke, kita mulai aja. Angel, the war is over. The war is over. Everyone's real happy. As for me, that sword represents our family's honor. You're a little more important than my sword. But just a little. Oh, ini flashback di episode kemarin ya. where did you go? Where did you go, Angel? Zach here. It's been a while, Zach. Sephiroth. Come to Lazard's room. Oh, all right. Alright. Nyantai ya, malam ya. Streaming santai aja. White coat and glasses with dark hair in a ponytail. Oh, that's Hojo, iya Hojo. Kalau lu tahu Hojo, ini Hojo tuh yang ilmuwan di FF7. Lu ada tempat save di sini. Secret experiment. Gak boleh. Kita kemana guys? Itu lift. Breathing room. Ini apa guys? Materi ya.
Lah, nggak bisa ya? Gue kira gue bisa gitu. Aduh, pilek nih gara-gara. Mana tadi ruangannya ya? Ini nih. Oh alah, tembusnya di sini anjir. Star pendant buat apa guys? Halo Polsop. Star pendant buat apa ya? Naikin spirit, kayak spirit gue kurang nih. First bracelet. Oke juga sih. Magic spirit. Tapi dia nempe ya guys. Bronze armlet. Nah, ini gue butuh MP guys. Gue jarang pakai magic soalnya. Nggak kesini bang. Apa mau ngecek misi dulu guys? Cek misi dulu dah. Mana sih tadi tempat set? Nah. Oke. Ini misi yang mudah-mudah belum kita jalanin. Loh, tiba-tiba. Siapa tahu ada item ya. Gue tahu pasti ke situ ya. Cuman kita butuh gacha-gacha dulu gak sih? Sini lu gacha. Gacha lah yang bener. Ayo dong gacha dong. Modul PES. Let's go. Mana nih? Kebutuhan mulu dapet ya. Siapa dong naik level bang? Ayo bang naik level yuk. Kelamaan anjir. Gacanya nggak jelas. Activating combat mode. Butuh duit. Itu buat balik. Activating combat mode. Gitu dong 3. Conflict resolved. Ada item lagi kah? Activating combat mode. Conflict resolved. Gila murah banget guys. Kita kesini nih. Activating combat mode. Cabut.
Kabur. Poison tail. Itu ngegat gua. Ayo dong, gacha yuk sekali yuk. Gacha bang, ayo bang. Bang bisa lah. Nah. Aduh nggak naik apa-apa lagi. Ini kita nggak bisa ngendalin gacha, nggak bisa ngendalin ini. Bang ayo bang modeling fast lagi bang. Oke lagi 3 kali deh ya. Lanjut. Di sini naik level begitu soalnya. Aman guys. Oh yeah! Ada racun lagi bro. New mission available. Namatin misi yang mana dulu? Yang isi-isi dulu lah ya. PS 2K. Ini PSP. Tadi perisi. Oh lawan dia. Jangan dulu ya. Kita puterin dulu ya. Activating combat mode. Cari beat lah. Lah masih racun toh. Di sini habis battle nggak hilang ternyata. Oh yeah! Conflict resolved. Kurang ngeh lagi. Mana guys? Oh iya kena poison. Sial. Activating combat mode. Aku butuh duit. Ayo gacha yuk. Cepetan. Naik level kayak gacha ya. Luarnya sempit lagi. Ayo gacha bang. Cepetan. 525 dapat apa? Enggak dapat lagi. Naikin sesuatu gitu. Level 3 gitu. Ini kalau gua diem-diem gini ini ya. Brandingnya begini guys, gacha tuh di kiri atas. Otomatis. Jadi kita menunggu jatuhnya, kombinasi. Nah, ini modeling fast nih. 777 please. Ini gua nggak bisa mencet ya. Otomatis soalnya. Aduh 717 lagi. Concentrate. I'm feeling it. Ya mati dong dia. Oh yeah! Conflict resolved. Mau coba langsung lawan guys. Mungkin bukan level kita kali. Activating combat mode. Anjir ada gua cok. Wah langsung ini dong. Jurus dia. Aduh. Aduh. Aduh kena lagi. Nah, 3-1 kita main-mainin dulu gak sih? Biar dapat gacaan.
doang sih. Kena lagi anjir. Jaraknya terlalu tinggi guys. Internet gua ngaco lagi nih. Nge-lag ya sih guys? Enggak ya? Internet gua lagi ngaco nih. Gacha gak dapet dah anjir. Bang. Oh kena bagus. Karena bantainya kelamaan nih. Aduh, kena lagi. Kalau dari belakang tuh kritikal ya. Aduh kena ya. Area dia. Kemarin gue ngegacha naik level berapa kali gitu. Kayak mending pakai bulletproof gak sih? Dua-duanya, tapi MP-nya berkurang dong. Tapi vitality-nya nambah guys. Ini belum kebuka sih. Blizzard Fire, pakai nggak ya? Pakai lah, gue nggak ada serangan jarak jauh. Apa Blizzard nggak usah ya? Ganti Assault Twister. Stagger. Coba deh. Coba misi lagi ya. Kan sampai normalnya habis aja misinya. Pertama bantain yang isi dulu. Ya yang isi habisin dulu ya. Baru ntar lanjut ke normal. Biar berurutan enak gitu. Wah lawan Ifrit bro. Tiger kan lo. Aduh gagal guys, gagal. Lama, ancang-ancangnya lama anjir. Ancang-ancangnya lama, gak demen gue makin ginian. Aduh Hellfire lagi, bahaya. Jurus dia. Keren banget ya animasinya. Silau lu pada. Mati gak ya? Masih hidup deh. Aduh. Gue tahan. Buy one aja sini. Please dapat jurus kayak seenggaknya. Ya siap. Gak dapet apa-apa gue. Ada kode-kode gitu. Gue tahan. Gue tahan. Baik. Aku hantam aja lah kita lah. Gak usah lari-larian. Mulu ya. Oh, fire, gue dapet fire 1. Buat apa aja? Gue udah punya fire. Oh bisa digabungin ya? Nggak sih? Materi fusion. Loh kok nggak bisa di mana ya? Gabunginnya ya? Gandela bete anjir. Thunder.
Mendingan Thunder sih. APF nggak butuh sih soalnya. Misi apa lagi guys? Ntar baru story dah. Normalnya habis. Hojo seeking fokus item. Nah nih. Duh, gue belum nyampe sini lagi. Gak ada apa-apa. Activating combat mode. Gue belum pernah lawan monster ini. Kayaknya ntar ada di story nih. Conflict resolved. Activating combat mode. Later. Wah, tebel amat ini orang. Monster maksudnya. Conflict resolved. Oh, ini bosnya bro. Mau coba lawan lagi gak sih? Combat Nah, mode. satu aja. Yeah. Yeah. Bisa thunder dia. Poison guys bro. Jangan ke situ, jangan ke situ. Ini nih masih ada. Udah mati ya? Masih bahaya banget ya musuhnya. Oh yeah. Resolved. 12 kali 2 tuh apa ya guys? Belum ngerti gua. Activating combat mode. Ini bosnya nih. Kena. Oh enggak deh. Terus gacha, nggak dapet gacha nih. Conflict resolved. Dapet Phoenix down doang. Normal. Zeg Materia Hunter. Oke. Activating combat mode. Walah lawan ini anjir. Oh, gak bisa dihindarin. Buy one ini malah bisa kabur dah. Tangkis dulu. Aduh, jelek banget kalau lagi ngayun gitu anjir. Bisa ketangkis. Waduh, dia Hellfire lagi. Wah, jangan ntar lawan Bahamut ya. Gue cabut dulu gak sih? Jangan di depan mukanya banget bang. Weh, mati. Weh. Buy one sini. Aduh. Tangkis. Haha, mau flame shot lo.
Fire lagi ya. Ifrit materia guys. Oh pantas kita belum bisa summon ya. Di sini bisa summon juga ternyata. Oh iya gak sih? Gue dapat materia Ifrit. Mana Ifritnya cok? Mana Ifritnya anjir? Ntar dulu. Iya. Makasih ya Mas Haji. Ifritnya di mana guys ya tuh? Loh. Ifritnya di mana guys? Di MW. Oh, Ifrit masuknya ke sini. Oh, di gacha ya dia. Kayaknya di gacha. Di kapan aja? Di gacha. Mau ngeluarin dia di gacha, bro. Gak bisa. Rajinko. Last with Genesis Troop. Rajinko. Activating combat mode. Out of the way. Aduh, musuh apa ini? Yeah. Take that. Wih, musuh sakit-sakit banget ya, sumpah. HP Mako apa tadi tuh? Take that. Got him. Conflict resolved. Gue dapet HP Mako apa? Mana ada guys? Nggak ada tuh. Apa masuk ke item ya? Oh, Ifrit di sini, Pak. Add Hellfire to DMW. Oh iya bener. Di gacha nih. Use 5 in materia fusion for AP plus 10% up to certain level. Oh fusion. Ntar di fusion guys. Activating combat mode. Di fusion bro. Resonating phase. Ya gitu dong. Please naik level 777 please. Power surge. Ah tidak. Tapi seenggaknya dapat jurus lah. Oh naik level deh vitality-nya. Gue butuh naik level Zack ya. I got it. Tapi boleh sih kalau dia naik level juga. Ini sayang aja musuh biasa dikasih jurus pasti langsung mati lah. Oh yeah. Conflict resolved. Bersyukur ya, teori bersyukur. Activating combat mode. Oh itu ininya nih, bosnya nih. Nggak ada item lagi, aman. Activating combat mode. Yeah. Weh, jangan kayak gitu bang. Yeah. Got him. Hey. Mau nunggu gacha gak sih? Modulating phase. Dah, pas banget mau invest. 7. Wah ada memori nih biasanya. 7. Let's go. Power surge. Ah 772. Prove your honor to me. I got it. Fire. Oh yeah. Conflict resolved. Thunder nih. Gue udah punya Thunder. Bang. Oh buat di ini gak sih? Di gacha. Diffusion. Kita ngabisin misi normal berarti ya kalau udah habis. Materi fusion di mana guys maksudnya? Belum bisa sekarang ya? Ayo Jack, come on Jack. Naik level tuh Jack gua. Mana nih misinya?
Isinya habis. Nah ini masih ada isi. Oh ini di mana anjir? Activating combat mode. Aduh. Ngapain gua ngasih ya? Belum diganti gitu. Modulating phase. Please 7 please. Hashtag 7 please. Power surge. Ah, man. Oh yeah. Conflict resolved. Potion gue nggak pernah beli anjir. Beli sih waktu itu, pernah sekali. Ini ada item lagi guys. Mode. Modulating phase. Please. Ayolah. Ayolah. Ini siapa lagi karakternya? Apa nih? Wah ada Ifrit bro. Power surge. Ya nggak ada. Here we go. Go, go, go. Belum dapet gua. Hi. Yeah. Conflict resolved. Berarti ini nggak sih logikanya kita tuh harus ini ya sih? Kayak materia yang buat summon tuh kita ambilin guys. Ya gak sih biar makin kesempatannya makin gede gak sih? Activating combat mode. Di gacha. Soalnya banyak yang kosong gitu loh, masih kosong berawal-awal sih ini game. Please kena. Langsung lagi ini. Conflict resolved. Harus di remedy dulu. Oh paling gue beli remedy sih ini. Nyetok remedy nih. Phoenix Dawn, emang Phoenix Dawn di sini kepake buat apa guys? Dia kan sendiri doang, ya aja kalau ada temennya lagi di sini Jack. Activating combat mode. Please, kita bantai ini dulu nih, yang bikin racun-racun ini. Later. Wait, nggak kena. Yeah. Musik. Oh, yeah. Conflict resolved. Ntar gue kasih dulu ya buang ingus. Bentar. Gue kalau malam bangun terus kedinginan gitu, gara-gara kedinginan langsung pilek gitu guys. Ada yang sama gak sih? Kayak gua gitu. Whatever verb become na 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 na. You can hear me out and what you think. What you care. Bentar, sabar ya. Gua bikin Rockstar dulu biar kita nyelau. You can hear me out and what you think. What you care. Tes misi lagi yuk, let's go.
Ada persenannya biasanya guys. Tadi dulu. Mana ya kemarin gua ngeliat persenan. Masih ada yang easy kah? Oh udah normal semua nih. Let's go. Masih very easy anjir. Tergantung story juga ya. Massive Machine. Boleh lah ya kita coba. Kayak normal aja. Oke bersih. You can hear me out, nah, nah, what you did. Activating combat. Wah, ini ngeselin sih guys lawan dia nih. Tuh kan, sakit kan? Tuh gak bisa ditahan pak. Tuh. Gue lupa ini tuh setengah RPG nih. Gak apa, mancing modulin. Fire gue naik. Here we go! Go, go, go! Oh yeah! Oh iya. Conflict resolved. Wow, ada mesin yang gede di depan. Takut. Activating combat mode. Langsung pencet kotak kayak sayang banget AP gue. Modulating phase. Head modeling dulu bos. Gak naik apa-apa Jim. Ini tahan bang, jangan nafsu. Ini guard bro. Wait guard. Modulating phase. Please 777. Memori nih udah. Power surge. Enggak. Gak naik apa-apa lagi. Oh. Dapat deh. I'm trying. Ini jurusnya I'm si ini ya, trying. si Seng. Manggil Air Force. Masih hidup aja. Acak, sedikit naik. Please. Kira dah. Conflict resolved. Normal lah ya. Aduh, ini lagi. Activating combat mode. Modulating phase. Please naik. Gila keluar memori dulu ya. Tapi kalau naik level gue liat. Power surge. Is this the end? I'm trying. I'm trying. Alah kena. Ini hampir aja.
Oke, tahan. Aduh, kena stun. Ah, come on. Sial. Aduh, nggak bisa stun aja. Karena stun sih, cuman kayak nggak bisa gerak gitu doang. Wey, hampir aja. Hampir. Kita harus deket-deket dia terus nih. Ya, dia di pojokan, nggak bisa kita ke belakang. Iron Bangle. Misi normal udah mulai susah nih. Soalnya level kita masih segini-gini aja. Darah kita luber ya. 1100 dari 900. Maksimal darah kita. Oh, yang new. Mati nggak ya? Kemana kita guys? Depan kah? Sini guys. Set, baru ini udah ada aja. Wah, sakit anjir. Udah kena. Spinning on my mind. Oh, itu bosnya. Cuman kita ke kiri dulu gak sih? Nah, kita bantengin dulu nih. Aduh, ini jelek banget posisi gue sih. Aduh, ngincer ya dia ya. Nah, bagus, modeling. Please, apapun itu yang penting ngejurus lah. Ah, sial. Jurus kan? Oh, jurus deh. Kalau ada 2 angka kembar ya. Mati. Wajib ngincer, bro. Gokil. Activating combat mode. Wah, sakit banget guys. Wah, ini gak mati-mati lagi yang ini. Ini ngapain? Itu kemana guys? Oh, itu ada kotak tuh di ujung. Kita ambil dulu. Nih, bosnya dulu lah. Gue di sini sering moduling nih, karena musuh kuat kali ya. Kan naik aja. Oh, naik deh. Concentrate. I'm feeling it. Jurus Sephiroth nih. Gak mati loh. Kuat juga dia. Ya elah, eter doang. Baik lagi dong kita.
banget maksudnya gue. Hey! Take that! Hey! Mau fire nakal. Please. Gue masih berharap 777 sih. Ah, naik dong bang. Here we go! Go, go, go! Malah yang itu dipukulnya. Aduh, udah kotak gitu. Gue skip. Activating combat mode. Diam. Diam. Conflict resolved. Oh, emang itu bos deh, kita ke sono. Duh, di sini ada bos lagi nih. Activating combat mode. Bantai aja lah. Sekarang adalah opsi terbaik guys. Activating combat mode. Enggak. Ini dulu. Conflict resolved. Libra buat apa guys? New mission. Pasti sulit. Satu dulu gak sih, truk gue mati lagi. Sampai gimana gue lupa. Until you fucking deep, you can hear me out. Na 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 na. Na 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 na. Wow, very hard. Very hard. Orang mah hard dulu baru very hard. Ini langsung very hard anjir. Eksperimen nomor 2. Waduh, Activating combat mode. lawan Bahamut kan. Aduh, gak kena lagi bro. Bantai dia. Tangkis. Heal dulu guys, bahaya dia. Dia bisa jurus. Tangkis, oke, aman. Mana dia? Aduh. Nggak kena. Kena nggak sih? Kena ya? Tapi damage-nya nggak ada gitu. Kemana dia? Aduh, kena. Nggak ada musuhnya pak, ngapain lu modeling sekarang? Kalau dapat jurus sia-sia gua. Wah, naik level bagus. Let's go. Tapi bisa jurus juga ternyata. Concentrate. I'm feeling it. Gua kira gagal gitu. Jurus gua kalau dicabut guys. Aduh, gak bisa ketahan cok. Bahaya nih.
jurus keren juga. Gue coba dapetin ini ya, summonnya ya nanti ya pada. Gue masih sakit pas di summon nih, summon please. Ifrit lawan Bahamut please. Ya, gak dapet apa-apa gue. Here we go! Go, go, go! Aduh, gak sempet. Guard bro, aneh guard bro. Wah dia tidak ke situ. Gak bisa ditembak soalnya. Wow sakit banget. Aduh kena aja lagi. Udah bisa lightning bolt nih. Aduh gak sempet. Gak sempet. Aduh harus heal dulu nih. Sakit banget. Pulin lah ya. Wah dia sesuatu nih. Nah gitu modulin dong. Kalau bisa sih naik level aja. Jangan tinggal lagi. Here we go! Go, go, go! Hah menang. Conflict resolved. Amulet. Amulet tuh buat apa guys? Gue belum mau buy equipment. Alah nambah HP. Spirit. Skip. Skip. Misi lagi gak sih? Misi lagi dikit lagi guys. Hojo udah ya? Hojo gak ada yang baru. Desert Island Delight. Let's go. Activated combat Activating combat mode. mode. Activating combat mode. Got him! Oh yeah! Conflict resolved. Aku butuh duit kakak. Activating combat mode. Activating combat mode. Wah sesimpel itu nih misi. Activating combat mode. Gak simpel juga sih ternyata guys. Aduh ada tanda. Wow sakit. Wow. Aduh kena poison pak. Pak. Remedi gua. Woi. Buset. Mampus gua. Ini yang ini nih harus dimusnahkan dulu aja. Take that!
Poison menyebalkan ini. Nggak apa-apa dong. Udah karakternya beda satu. Modulating phase. Terus kasih gue sesuatu. Here we go. Go, go, go. Yeah. Sulit juga nih lama-lama gue liat-liat. Conflict resolved. Chocobo Armlet. Kita bisa nangkap Chocobo guys ini. Ntar coba equipment dulu. Bisa dapat apa dia? AP plus 20. Kayaknya nggak penting deh guys. Mending naikin stat yang lain. Yang hard skip dulu lah. Buat level sekarang kayak sulit guys. Clash with the Genesis Troop. Let's go. You can hear me out and what you think. Itu cabut. Activating Pasti ada combat sesuatu mode. di sini. Udah tahu. Tempat luas itu tidak. Aduh kena lagi. Later. Conflict resolved. Pasti gue jalan dikit ada lagi. Kiri kanan guys. Kanan kali. Activating combat mode. Sebenarnya ini sih ngeselin nih. Diam. Oh yeah. Conflict resolved. Oh musuhnya itu. Berarti sini dulu gak sih? Kita ada sesuatu. Activating combat mode. Aduh kenapa dia? Oh yeah. Conflict resolved. Loh, itu langsung ke Genesis ya? Activating combat mode. Conflict resolved. Wah ada tuh. Ya Activating sia-sia banget combat lagu mode. kesini. Bang sakit banget bang, sumpah bang. Later. Yeah. Yeah. Oh yeah. Conflict resolved. Hater buat apa ya? Gue jarang pakai apa paling buat kabur doang aja. Ada lagi. Activating Sini lagi. combat mode. Alah karena poison tail lagi, kocak. Wah butuh remedi sih guru. Cure master. Udah master gue cure. Boleh juk juga. Conflict resolved. Ya butuh ini sih remedi banyak sini gua. Remedi gue tinggal satu pak. Cure gua. Gua kesini kan guys. Activating combat mode. Apa gue salah ya? Aduh, muter-muter bingung gue salah. Modulating phase. Wah. Keluarin Ifrit please. Si Bahamut belum keluar ya?
Padahal kita udah kalahin guys. Kok Bahamut kita belum nongol? Oh salah guys. Kita kesini. Activating combat mode. Gegara muter-muter kalau kayak Zeka aja. Lu nggak apa-apa deh jarang gua. Tar biar enak baliknya. Nah, biar tinggal Conflict lurus. resolved. Activating combat mode. Aduh, kalau ada potion kayak lagi mah gua nggak ada remedy anjir. Conflict resolved. Kan harusnya kesini. Sini dulu deh. Ini buntu guys. Let's go. Activating combat mode. Lumayan datang gratis bro. Waduh ada 4 lagi. Ini dulu nih, poison-poisonnya nih. Ah, kena. Apa lu gaya-gaya gitu? Iya, muter-muter. Oh, bahaya guys, beli remedy sih. HP up gua. Wah gila, parah banget. Belilah. Remedy sih. Duit gue 13 ya. Beli berapa deh guys? 10 kali ya. Yang lain gue gak yang butuh gitu loh. Asik. Tanggung guys. Udah. Normal udah, Makostun. Let's go. Ini misi terakhir, normal terakhir ya. What do you Activating think? combat mode. Gue belum kepake lagi. Fuck. Wah, anjir. Ayo mati lu, kan? Gue pake. Gue heal dulu dong. Potion gue belum pakai guys. Pakailah dikit-dikit. Aman ya, nggak ada kotak. Aman, damai, sentosa. Di depan ada kotak. Please remedy, gue butuh remedy sih. Lah, bosnya di sini aja. Itu ada kotak buat apa, Activating kocak? combat mode. Conflict resolved. Ini kotak buat apa anjir? Tuh, kotak bang. Ada lagi guys. Coba kita. Nah, kok gua nggak dapet ini ya? What the fuck bro? %5 ya, misi baru selesai. Save dulu story. Berapa jam nih gue streaming? Baru sejam.
Bentar. Masalahnya kita cari gak bisa lagi curang. Kita cari ini ya nih. Apa kita kelip ya guys? The war is over. Let's build with B unit. Heroes are chosen by the media. That's just how it is. Thanks for crossing my dream. Congratulations. As of this moment, you're promoted to soldier first class. Wih, first class nih kita. Gantiin ini anjir. Nggak dapat prestasi apa-apa, tapi naik first class ya dari second class. Ganti si Angel anjir. Too much happened too fast. Zach, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. I will fill you in on the assignment, but before that, go to the briefing room and change into soldier first class uniform. Apa yang diganti? Mana first classnya anjir? Sama aja. Record ada ya. Reject. This will be me. With your permission first class, you are now authorized to use material fusion. Wow. We will select material fusion. Try fusing these two material and I'll give you an idea. Okay. Material fusion. Bisa fire sama fire. Fuse. Fire level 2. Ntar dulu, coba dulu ya. Coba dulu ya. Fire sama thunder guys. Nah, coba ya. Kita fusion dulu gak sih?
Fire sama fire level 2. Fire level 4 plus 1. SP cost. SP gue banyak kok. Oke. Ini sama ini. Coba jadi. Nggak nambah, cok. Blizzard sama Blizzard. Fuse. Nama 2. Oke, boleh. Thunder sama Thunder. Salah. Thunder yang level 2 tambah Thunder level 1, guys. SP-nya 0 ya. Pada buang-buang lah ya, guys. Terus biar rata ya. HP up sama Libra. Sama aja. Libra attack nambah 1. Boleh juga. Oh, misalkan gini kali ya, tadi guys. Assault sama Libra level 1. Jadi nambah, bro. Gimana kalau vitality? Ada dulu, guys. Cure gak usah lah ya, males gua. Cuma buat heal aja, bro. Vitality up dicampur Libra. Nggak nama anjing. Vitality campur Assault. Nggak nambah. Tambah power attack. Nggak nambah. Tambah HP up. Nggak nambah juga. Gimana ya enaknya? Skip dulu ya kali ya. Kita naikin dulu ya. Fire. Mending cure di atas deh. Cure yang pertama, guys. Fire, Blizzard, Vitality. Ntar itu terakhir aja deh. Kita 3 lagi ya. Vitality. Kenapa ya, guys? Libra sih oke ya buat naikin ya. Buat GB, guys. Udah deh gue GB. Thunder butuh gak sih? Ntar aja lah ya. Tunggu ada yang master dulu, guys. Yuk, let's go. Udah gak usah lah. Kita belajar learning by doing aja. Mana nge-save ah?
Director Office. Ke Director Office. Tadi gue dapat email, Bro. Oke. SP dapat dari mana ya? Until you fucking pay. Apalagi rewel banget, rewel. Let's go. You can hear me out, know what you think. The company has decided to eliminate Genesis and his cohorts. This includes Angeal as well. Dia And you want me to do bantai it? semua nih berdua. The Shinra army will handle it. What about me? They don't trust you. They believe your emotions will hamper your judgment. Well, of course. That's why I'm going too. Lo kalau Heroes mungkin putih gitu ya. To kill them? An intruder. Kenapa nih? Where? Close. Sephiroth, the president. Zack, entrance. Yeah, you got it. Wah, ada sepan nih. Tiba-tiba ada tempat sep. Ada sesuatu yang berbahaya kah? Emang ada apa guys? Tadi dulu. Ini gue di mana? Director Office ya? Oh iya deh. Let's go. Dulu aja dulu lah. Robot cuci piring ini penyedot debu aja. Activating combat mode. Conflict resolved. Kira life save. Oh, yang bikin Shinra juga. Cuman kayaknya kena virus atau ada yang kontrol kali ya. Reyes kontrol. Ada. Activating combat mode. Conflict Dah. resolved. Dapat 5.000 lumayan. Kita disuruh ngecek ini gak sih? Setiap happy area room gak bisa. Oh ini kenapa cok?
Activating combat mode. Ini kena lagi. Conflict resolved. Iya kalah sama robot kayak gitu. Oh lumayan kita dikasih cok. Udah nih, habis kan? Living room udah. Udah guys, kita balik. Masih ada emang. Takut deh. Habis kan guys, kita cek dulu lah ya. Siapa tahu. Tempatnya buaya amat. Enggak deh, satu doang. Habis ya materinya nggak bisa masuk. Ini juga nggak bisa. Let's go. Buset, baik banget. Ini Syndra dalam 3 dimensi nih. Ada Wutai. Genesis. Activating combat mode. Ini kita bantai dulu nih, ini nih, Jocelyn. Later. Yeah. Conflict resolved. Buset, masih baik banget ya. Activating combat mode. Ntar guys, kita banteng ini dulu. Wah, ngeselin juga. Wah, ngeselin juga. Wah, ngeselin juga loh. Here we go. Go, go, go. Hi. Hi. Later. Mana lagi? Sini. Hahaha. Gue seneng nih gini-gini nih. Banyak musuhnya. Nggak nambah apa-apa, tai. Ayo dong, please. Concentrate. I'm feeling it. Sumpah sakit banget gue. Please Ifrit, keluar Ifrit. Ifrit. Let's go, Ifrit. Ayo Ifrit, keluar Ifrit. Ini dia. Hellfire. Makan tuh jurus gua deh. Masukkan dia ke neraka. Wah. Raja neraka, Raja iblis.
Makan tuh. Let's go. Bakar semua, bakar dia. Nggak semuanya sih, satu doang. Ini bukan area sih. Oh, semuanya deh kena, gokil. Ini gue kena. Onto A phase. Aku seneng nih banyak moduling. Power surge. Fire gue master bro. Prove your honor to me. I got it. Fire! Oh yeah! Resolved. Introduce our Genesis copy. Hollander must be behind this. Who is that? A senior scientist who vanished after leaving the copy technology. Are you saying that this Hollander and Genesis are working together? Yeah. What is it that they Hollander lost his bid for the leadership of the science department? Oh, dia kalah taruhan. Kalah taruhan buat jadi pemimpin ini ya, scientist. Makanya jadi jahat. They were probably not believe it, but they didn't believe it. Very well, I won. Tuh, saya get this copy have been set at sektor 8 as well. Let's go, sektor 8. Wow. We should split up. Understood. Hold on, I'm a coming. Siapa ini? Wah, ini nih yang dia tujuh truk juga. Jurisdiction, slick. Nih yang songong nih. Nah, ini yang kuat nih guys. Yang itu yang ketuanya lah yang pintar gitu ibaratnya. You've got to be kidding me. Song, do something. There's no need for concern. Huh? Ayo udah kalah. Okay. The other Wah, areas, coba FF7 ada ya misalnya sequel yang nyeritain tentang Turk ini soldiers ya. having difficulties. Fokusnya ke Reno, Turk gitu. Rude. Just say the word. Go. Yes, sir. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Huh? You're a Turk too? I'm Cisne. Cisne. I'm Zach. Pleasure to meet you. Zach, aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the Oh, offer, but how generous. Well, Sung, Zach, I gotta go. Terus kita kemana? Wow, Cisne masuk ke demo ya kita. Kita ngikutin dia guys. Activating combat mode. Apaan sih? Onto A phase. Oh ini Cisne. Power surge. Kita ngikutin Cisne ya guys. Lucky Star. You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now. Oh dia ngebuff. Conflict resolved. Ngebuff. Siap dulu.
Oke, ada tempat sep guys. Bahaya di sini. Sepnya nggak bisa di mana aja. Coba gue mau ke atas dah. Iya. Activating combat mode. Anjir. Modulating phase. Heavenly anjir. Limitnya. Howitzer. Apa yang naik? Here we go! Go, go, go! Oh yeah! Cara naikin DM gue gimana ya? Biar heavenly. Loveless refining. Ntar. Kita kayaknya disuruh bantu-bantu deh. Let's go. Activating combat mode. Wah, ada dia lagi. Diam. Wah, anjir. Modulating phase. Please. Buff deh, gak apa-apa deh. Howitzer. Libra level 2, let's go. You can do it, Zach. Yeah! I'm on fire now! I'm on fire now. Conflict resolved. Dikasih anti anjir. Gila limit gua. Magic guys, bete. Loh, kok buntu. Activating combat mode. Waduh. Ntar bantai ini dulu. Modulating phase. Gue ada Senji ya. Howitzer. Terus sayang banget ya Octoslash-nya. Concentrate. I'm feeling it! Oh enggak deh, ke dia bagus. Got him! Conflict resolved. Literal. Little girl. Siapa nih? Cewek tadi si Cisni bukan? Cisni kayaknya. Ini butuh dibantu kan nih? Wah, bantu sih itu mah. Wow. Oh, ini kopinya. Activating combat mode. Bantai terus ya. Modulating phase. Haha, modeling bro, gua. Please dapet lah biar gak kena serangan. Apa nih guys, lama banget ceritanya.
Rasakan itu Genesis. Is this the end? Level 5 bro. I'm trying. I'm trying. Wah dia ngejurus lagi bro. Butuh di heal gak sih? Heal dulu kali. Kamera gue masih penuh bro. Ini kayaknya gue tahu bayangan ini dah. Wah naik level gokil. Oh ini kalau misalkan lagi heavenly ini, kayak gue bakal grinding dulu deh guys nanti. Kalau lagi heavenly. Ini teori gue aja ya. Wah sakit aja. Conflict Barrier. resolved. Masih hidup loh. Bantai lah. Gokil. When I was a kid, I always wanted to have wings. You know, like an angel. Like an angel. If people had wings, they'd be monsters. Wings symbolize freedom for those who have none. They don't symbolize monsters. Very impressive show of force. Unlike the Turks, we folk and soldier are paid to fight. Take this a token of appreciation for helping me out back there. Set development QMC. Buat apa tuh guys? Larinya masih lucu ya. Once Sector 8 is clear, come to Mako Reactor 5. Did you find something out? Angeal has been sighted. Wah ketemu Angel dia. So it's search and Udah destroy? terlacak. The army is mobilizing, but there's still time. You and I will find them before they do. And what? And what? fail to eliminate them. For real? Yes, for real. Excellent! Probably. Mako reaktor. Set dulu. Pilek gue lagi. Bentar guys. Something's on my mind, na 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 na. I'm not fucking sleep. You can hear me out.
Episode ini panjang nih gue liat-liat. Kalau ada temen yang kelewat, biarin lah ya. Activating combat mode. Sakit sumpah. Modulating phase. Haha, gue duluan dong. Kelamaan gak sih guys? Power surge. Gak kenal lagi. Concentrate. I'm feeling it. Conflict resolved. Ada muka siapa itu? Anjir, muka Angel bro. Face? Di kopi juga. It appears Genesis isn't the only one who can be copied. Kayak gue grinding dulu deh guys ini. The company training room. Mhm. We used to sneak in there for fun when the seconds were out. Genesis, NGO, and I. Oh, ini cerita nih. You guys were pretty tight. I wonder. Flashback. Bagus loh. PSP doang juga. In mystery is the gift of the goddess. Apa memang ya total banget kalau bikin. Cuman nggak tahu kok sekarang kenapa cerita begitu ya. Sky. Ripples form on the water's surface. The wandering Copyright ya, gue lupa. soul knows no rest. Enggak sih seharusnya. Loveless, Act 1. Nonton dulu ya. You remembered. How can I not when you've beaten it into my head? Don't take Sephiroth lightly. Noted. Is that the best you can do? All hail Sephiroth, huh? And Gio, stay back. I'll take Sephiroth alone. Genesis. The world needs a new hero. Come and try. So smug. But for how long? Stop! You'll destroy us all. That's no way to talk to a hero. Halo, halo. Anjir. Gokil juga. Ngancurin Shinra anjir. Bisa nonton film gua nih.
Sehat bro, sehat. Gimana, sehat gak? Pilek nih. Enough! Anjir, Angel doang yang ini ya. Angel, Bisa nahan 2 orang. out of my way! Gue tarik kata-kata gue deh. Gak jadi. Genesis! Pedang Angel selalu patah. Oh, simulator. Tapi hancur bro, gila. Just a scrape. Gue kira beneran Syndra. Bisa dipecat I'll dong be kayak gitu. fine. Don't worry. Mereka gabut juga ya ibaratnya. Nongkrongnya di VR anjing. Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. Ngambek gak bisa ngalahin. Sebenarnya saya kira bisa kalah kali ya. was everything all right? Yes. As far as Genesis was concerned. But as for Angel, And Gio, what happened? later, I received one of his famous lectures. About what? Kayak cewek gue liat lama-lama nih Always orang the nih. same. Discipline, dreams, honor, etc. One of those, huh? Ini gila ya. Grinding dulu gak sih mumpung lagi ini. Demonya lagi So it's true. menaik pesat guys. They're in league with Hollander. How could this happen? Guys, TikTok gue udah bisa nge-live guys. Gue kadang-kadang gue nge-live di TikTok. Bagus lagi replaynya guys. Tadi gue baru ngetes. Limit heavenly bro. Wah ini sayang sih kalau nggak di-grindingin guys. Ini ada apa nih? Tadi di sini ada sesuatu gue liat-liat. Malas ini. Nah bentar deh. Kan gue tadi disuruh maju terus. Kalau gue turun ke bawah gimana itu? Hah? Kalau gue turun ke bawah gimana? Activating combat mode. Oh, sini branding nih. Modulating phase. Oke. Maksa moduling nih asik deh. Howitzer. Gue pengen naik level terus. Nah, let's go. Baru diomongin naik level 777. Asik guys, Prove grinding your ini honor guys. to me. I got it. Di sini naik level tergantung DMW ya. Sama gacha. Mati dong harusnya. Conflict resolved. Kita bolak-balik aja ya. Ya guys sih, logikanya begitu guys. Sial, enggak lagi. Berarti kita nyoba tangga sini dulu dah. Ya abis, gue kira Unli. Wah makin ke bawah nih gue liat-liat. Oh my god. Activating combat mode. Ya anjir gak bisa kesini dong gue. Dia di luar lagi. Guys, blizzard guys. Ya.
Aduh 300 lagi. Wah sakit kok. Wah sakit itu mah. Wah gua nggak bisa nyerang dong. Lah dia ngilang. Conflict resolved. Gak jelas banget. Lah ini kalau main guys gua ngambil kotak. Sindra Alpha maksudnya ngapain itu guys? Ntar dah item gua. Vitality Mako, use 5 material vitality. Online shopping ini. Ngapain gua? Dibuka tuh, goodbye sama lu. Oh nggak bisa dikocok ya ternyata. Ini masih ditutup. Sial curang nggak bisa grinding. Combat mode. Aduh salah lagi. Gue mau loncat. Modulating phase. Please. Geser. Let's go. Power surge. Aduh satu lagi 7 tuh naik gua. Here we go! Go, go, go! Got him! Conflict resolved. Bisa digacha nggak sih guys? Gak bisa digacha ya? Wah itu naik tuh. You can hear me out. Oh, I see. Begini gak sih guys? Ntar dulu. Sabar ya. Nah ini bisa digacha. Please bisa gacha. Activating Hah, combat mode. aduh di situ semua anjir. Modulating phase. Ah, pes mampus lu. Percuma dong. Kalau dapat buff, gak bisa kita pakai magic, Pak. Tapi nge-heal sih, bagus lah. You can do it, Zack. Yeah! I'm on fire now! Oh yeah! Oh Conflict iya, resolved. kita bisa gacha, bro. Turun lagi. Kita bisa kocok. Kocok bisa gak sih? Anjir gak bisa dikocok, bro. Coba sekali lagi. Ah, nggak bisa dikocok. Sial, gue mau grinding, curang mereka, nggak bisa. Di sini nggak bisa, mungkin di tempat lain bisa. You can hear me out, you know what you think. To you. Activating combat mode.
Maju lu sini. Conflict Diam. resolved. Diam. Nah ini tempat save gua. Coba gua mau ngecek. Misi available guys. Mau misi dulu guys. Hard anjir. Nah, ini normal nih. Scavenger hunt. Let's go. Gradingnya gitu aja ya. Oh itu misinya. Activating combat mode. Wih lagi hack nih. Boleh nih. Oh gradingnya gitu caranya guys. Conflict resolved. Oh gitu. I know. Dash. Activating combat mode. Satu apa dua? Jadi bantengin dulu guys. Wah aja ya. Kita nunggu gacha dulu ya. Ya kena. Nah gitu modeling. Gila dihabisin masalahnya. Howitzer. Concentrate. I'm feeling it. Oh yeah. Conflict resolved. Bentar ada kotak ya. Bentar. Kotaknya tersembunyi guys. Activating combat mode. Bring it on. Musuh gini lagi. Satu aja satu. Ya kena bro. Ya kena bro. Pasti lu nyerang siapa? Kita nungguin gacha ya guys. Kena lagi anjir. Males banget sih ketemu musuh dia tuh. Gak kena. Kalau poison gas kita serang aja lah. Apaan lu? Mau poison gas. Gue nungguin gacha nih. Ya hike doang ya. Bisa turun guys. Conflict resolved. Ya bisa turun dong. Hike doang anjing.
sakit anjir. Conflict Bahaya resolved. tuh guys. Attack up. Apa tuh guys? Vitality up, hilangin aja gak sih? Barrier guys. Physical defensive. Attack up lah, gue lebih milih attack up bro. Kok vitality sih? Gue hilangin. Libra power attack. Pakai barrier asik sih guys. Enables magic maksudnya. Oh, nggak salah. Activating combat mode. Oh my what? Aduh dia Vira bro. Conflict resolved. Aduh ntar berubah gak sih ini gua? Activating combat mode. Nih bantai dulu ini nih. Apa lu potion guys? Conflict resolved. Lu mana? Bos anjir. Activating combat mode. Conflict resolved. Nggak ada lagi kan? Ada kotak. Please jangan ketain gua. Gua mau ambil ini. Sini lu maju. Activating combat mode. Conflict resolved. Wah, udah 2 Juni gue. Terus gue kasih. Kita udahan dulu. Ada intro subuh anjir. Ya, hai turun lagi. Demo gue. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya. Lanjutin lagi nanti di next streaming. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.